Moreda kuki nupisingna State Force ki duty da yeda panpikiba taray na laude MWF. Pawasi nga sinong telefon kiba kang laypaki mayra pause dagi laukot 7 eh. Ngarang border town moregi tongan-tongan babilising da mahusagom petroling sa to na masagi mathaw pangto kiba State Forcing da. Sin kuki nupising na pazada bawahi wata sizin na duna amade masapay duna inbataw duna State Forcing na masagi mathaw pangtok pada. Ayat apan pibagi video ama social media da viral satke. Video adu ubada mipum kuding makithamoy da pen da ba madipoke. Laywa kasagi ngamkay ngagliba State Forcing da. Manipur layngang na sapsaba power sinaduna. Makoy bumataw ning tinapangtok aluhay na. Manipur Women's Federation MWF na Manipur layng kipong ning singsilagling. MWF ki General Secretary T. Demonana nga si Presta Thadorok Pasiro la sinahay di vade. Manipur thugay na batsin kuki terrorist nga sina chatharagli bat sa hifazila kadaro bala na si hawrak padaging. Nga si Fao Bodamore dalay bamitay singge yumtum na maitakre. Misam, police personnel singa made, police officer ma yaw na miyoy kaya hatok pikre. Asigum ba piba masi yaw ba Fao Boda state layngang na more dalay riba State Forcing da. Ahin ba power pidu da. Sin kuki terrorist singa made. Illegal immigrants sing tagtok hinabakan ba tabak paikalat ba si live activa ni Haide. Cherola sinahay, more dagi State Force mapungpa na tantok hinabang. Chana thang na bapola mamade ising na chingba matapi ba yaroy hay bagay ating ba piki ba sulay kravanay. Haujing na amok sin kuki nupising thadok tunang. State Forcing na law and order ngakpada chaw na edapan piraglibasing. Manipur layngang na hagsin na lagpam to ihay ring.